Yo, ebusia for another 2 ma GH anamoshe. A nurse for strike here makwe enti amaya bepiem ewa Rich Hospital. Ye we nua bema bi wa hanma ye ne betwetwe enkomo kakra. Yo, me nua bema enti se a nurse for no mbekọ strike ewa mreku a ye wo COVID-19 mu a ye nuanom bi yare dai. Sir. Sabre de enye Bible say ye wo niam nyina ho kwan ba nye ni nyina ne fataye. Sabre ya ye wo COVID mu pa o mo so mo ko strike ni de. Me film say enipa ni so na enye nyame ni so kura enye nti ye besere wo. Na me pa cho wo kase mo so behwe wo nua bi e wa hanom na wo hwe a omo nurse fo ya eni hei amani unua no e ko ahohiahia bi mu ana enye mi nua nko a emi say ayarefo a egu hospital ha ne omo ba yi nyina mu omo akọ ahohiahia mu sabi nipa wo yare na wonya obi obehwe wo a na ani owuo e na aben nti ye besere nurses fo mpanimfo a omo e strike ne ba ye say omo no omo nuanom nkasa sabi sika de ye beto ye nso ye bewu agya na wo nua wa hohiahiam na wo dwin sika nti na o kwati wo nua no o sole nso a obekotena sore dem nti ye bibia ye nhwe nia ye de beso nyame nya de beso yen why ye bibia ye nhwe de ye nya de beso ye nemum de beso nyankopon ani ye to aso mommy strike ya kosu nurse fo nyina se ne omunye adwuma by this time I ka say omude ma odwen won sen me ya papa say ya odan say na ye nipa ye ne ba wawu o ma hwe na ma wawu mu nipa ye nipa wu ye ba fa na akonde na ho so ehese wo ha me ho bi da doctors na nurse fo obi ani ha na mame wo hwe ni nurse fo yi ye ya ya nkasa ye me na ya me na me so na agudem me me seseme say nurse endra nipa mu wu ha me mo kradodo endra nipa wu ha no papa obia na no dem obia ni nipa da ha bia osu omunya wu na nurse fu ni ha doctors ni ha obi kra ba ha na nipa wu 1 month ni ma me no kwa on fa ne be mpo ma no na wa sanso wa di funu kra ma no sa no onenam ha ma me no so ando so nda 1 month ne ba no wu ye yo mommy o sha Ghana ha embra eye adwuma because anesifuei court mom kwan se omon kwa strike nini na echi no omo de strike na omo se omo beko Ghana ha embra eye adwuma kwa pese o se omo se wa to doctors omo pay mu ma ka nurse fo nti omo pay na wa antum nti omo kwa strike ma nyipa no wu machines nya asisi na say doctors yes di co school like anka difference wo mo nti eye den na sisi a person ni doctors nyina agi pay ba ko na gi increment ba ko say adwuma no eye den sen doctors nurse fo adwuma no say eye den sen doctors na koba out nti say so wo hwe na to akotu ni ma yo ma me nti efutuo ben na wo di ben ma yen anesifuo yi ene yen mamu penifuo ya omubu man bebi akwadru da isene a obi eyi nani ama obi bia o enti mesra amampanyi na nursefo ne mpenfo a omohwe doctors no omohwe hospital fo no omesra mo se wan ko ayarefo ho anasa wan ko omohwe ayarefo no nti wo dia kan say amamu penifo no munya bibi emfa won sen ne nurses no ba biem etiefo ne ahwefo na ye to as ma ofa na mi odi ogbe acho mi stakode mi no fear bi ofa na insist in bra bi obra okay emergency ewo enya arasa alumini ofa no ke mini nke enya arasa alo ina be wale o ba bia na nurse say amekwele wo ba 3 days na sisi ame bia chimene ni wo ba ametem ko ba bia amekem ko mo ba bia ewo mi no o ba wie ni government ha ame aba mi no ba wie me pa government fai akaro ni sake ha me mi pa le fai ha me na me ba ke me ni ba na me pi egboi kana sisi ba me here me pi ba gboi
aka small girl ko ba nurse be je ni ba kwa ka doctor ba ko nurse be je ni ba kwele small girl egbo wo mi pa ba en fai ni ekwa mi bo de ba e ba kwa mi e ha aka me no chumo e wa wo mi pa ba en fai ko ni eta o eko e ha mi ni no fe no afi okay. Okay, she's saying that she's begging the government to let the nurses do what? To come back, because people are dying over here. Because if the nurses are not here, how would the patient get the healing power for them to go? So she's begging the government to let the government do what? Let the government come over here so that everything will be okay for them, so that they can look after the patient. Okay, 3 days no baby. Fani 3 days no baby. Ona no ko na akemoko do alo mini. Ona aka ngene ni ba ye ni brother ayo me 5 egbo. Ye small girl ko la kleba ne kegbele un nesbe ewo doctor bako no wala wegbo. Ona issue say ko ni amegbo. Ona issue say ko tomo hospital. Ona issue say ko ke ha ni mo ko wegbo ko o da bi no wala issue je me ni mbabi ntabi ewo na ko atwi mi do aka ko egbo. Ewo ma ba otabi mi yele ko yo fi umbra inside ewo yele ko yo fi. Ewo am enkwela lo. Fani doctor say mo am enkwele. Doctor sa me ba mo ko ba. To me yen. To 3 no na me. Okay. We am kemini. Oh, ame we ko no ko mo. Ame we ko no ko. Abi shi am enkwa me. Okay, you saying that the doctors are here, which they are they are looking after his brother. But right now, nothing is going on for them right now. So his brother is waiting. I go over the name Flamboyant Lifestyle. Let's keep it up, and also let's enjoy interviewing them and knowing their issues that is going on over here. Thank you. Yo ebusuafo yasa enya obi biem na ono kra de arehosem o se na yire wawo yaye no operation ema ne mema mo hwai mo amunim de we aye oba operation a ne fa etie ne ayi a ne amane a obekom no ye oba ne wo wie ye no o chese kobusa nurses for ne se oba de na wakwa nurse bakopa aka no wa se nurses for obehwe ne yire na yaye no operation no oni wo okọ enti on fa ne yire ne nkosa enti enua ba ma no wa ha no boadi obekasa sana mekae no ya ba say my wife yeah in CS and Friday near the sergeant ya ka say Tuesday yembra na yenhwe sana operation no etie but ya ba no because to doctor cry we inside no asema o kan say nurses no omuni ho wo nurses ni won ti sana no ma no so no adwuma no nurse fu adwuma na ade ono doctor no betimi aye nti no na ne tie kama say ade say yeko yenso yeko emi so menye nurse ni situation no sanka ade e betimi aye anko mo nka say Tuesday yen sambra ha nti no ama in fact enti no sese a yenu abema boadi sese asem ya beto ne we yiri operation ya ya ne ya nurse ni bia ni wonom na waboa ne mpo ama ne yam de no de wo so hwe ba bia e bia eda no e de na brand papa o ka akire aman ana o ka akire aban me de me o kan kakra ne semester aban no mesra aban ne say yes ne pa na cho because e bia nurses for so no obi ne ka na asem say omo so no enkoyie mo omo omo so enkoyie mo say enkoyie mo man ka omo so anya ade a omo beja ye ho saa intinu de omo bia esese aban no ehwe sese amiri mi sade ni kofi o ekwan so be de ne kwa minim de besi wo hu intinu de wo bia esese aban no ehwe ni ntem no onhwe say omo wo kra mpo no omo ho mpo omo ye adwuma no in fact yenya ni easy wa ha yenya ni easy omo ho akọ omo ye adwuma na kabra say omo so omo ni ha uko inside wa ya hosem ya hosem pa uko inside wa ore be ho nti misra aban no say the nurses for no omo prayer nti amo makọ strike na ban ohun omo ntem no nso ano say obi wa ha obe free na bia ontimi samba biem nti aban yesra no onhwe omo no nti omo na ofa ye ntu ye se na ba ye nso ye ho beto yen we dey papa we dey wani mo minu abema ne se hwe na nurse fuei se bibi na wo se wo ye mo na asundue eba na nurse fuei samla asunduem na ye nua ba onana hema me na me di dwumadie ebrem ye to aso nsa ka ye ma me ba ko bi wa ha ma me pa cho ubi bi da ha ba cho an brother da ha o brother da ha ani situation no sha e ko ni sen nyamya dom eye kakra yo na strike ya e koso ya nurse fo nya edwuma bia no so dwen ho sen
nurse for any juma de ha adwen kakra ha adwen ukọhwe ward ha nurse bia ni ho obayi edurama wo obehwe nkwala no obehwe yalefo na obi ani ho age se doctor na na ehwe wo You now shy we emra nurse for some cost strike because you say na emri we nyemre papa a COVID-19 just agi baby a o my Ghana crampo yenwu ye ho ano wu ne sen emri bone emra ye wo mu na enye eni kwa se nurse for so mu yesa ba eni ma deport omu ni aban ewo asana omako sa strike no nti ya besere omu se bibi ni a ya sada ya se ya sere omu ya kotodwegufo omu na omu ni behwe ye ye nim se ekoba sa nurse for no ya mpemiti omu se omu cost strike nenso omu afan brand ye hwe omu afan brand hwe omu nsem na omu cost strike no so then na wo ka fa wo embra ye adwuma wo man Ghana yimu a eto bi omu ka se mra ye adwuma nenso se a Oma sori atira mira no na wo se oma bumula no so no nti yesra ban ni se o se bibi wo ho a obeya ama omu besa omu echaba no onyama omu na nipa ewu wa ha ma wo dem pesa wo de final word etu dwama ye nche se futu obi a wo man anesi foi ene amaimu mpenifo no fatu dwama ye anesi foi yesra omu yenyina ye nipa nti se aban no na ayafun so tia omo na omuda omotia yesra omu nipa se na ka usabe kuma ubeso na sa na ka we so ayesa nti yesra omu se omu hu ye mombo no mumra na yesra aban so se aban no sa de bi wo ho a obeya ama omu a omu beba no onyema omu no mumra na nipa ewu wa ha ma yeda wasepa na omra wenya de ama ye nyame so enhiraw ebusuafo se na wani tua na obia enti wo chese obia enia main OPD nie chese main OPD nie obia enia reproductive health unit nso nie baby services because of family planning ne cervical cancer screening ni na chese hwe enkoso wa ha ye tontro wan kasa empty papa o my Ghana chese arewo IC wa ha arewo pana kwaso no omani abre anesefo eni abre nsem omo kan se chese ba se emergency bia ya anesefo ba se bibia de boni bia moje bia etene ade bia enye obatan kra efe na se opinfo kra jana na emre awaka na bibia anesefo so dani da omo pay de enkwaso da up to enekra nurse phone bi wo wa omoje 1,002 pe chese hwe enka wo biem ensem fata ebi so omuko omo ho pa da ne da omo try ni omo be try bi ase ne ebe ya patients for biom beba hospital bi abenya oje na so ase ne a impenifo ni bi ehunti afedi omo ankasa omo say all die be die omo nko omo ho biem se impenifo ankasa na anye bibi amfa but nia so ebe mo mani agya ye adwuma na ye free omo dia omo take omo decision strike na no mo be kopim time am impenifo ebe kan bibi afa strike yi ho minia bema anesifo strike yi wo ne sen okay we know say adibia ahaye pa because ene yele landu ye bae no adwuma hye den ama papa ena patients we ba around so omunso manya obi amana ida attend to omo ntemi se ade a ha adwen na wo hwa emri yi mu a COVID-19 agi bebia no kra yenwu ye ho ano no emri panka nurse for na ka yesa omo cost strike me to me ndi kenye emri a yesa omo cost strike because emri a yesa mu adina artist ye be home service but me omo cost strike ama yesa ho check akra den aba ntemi I think say this is not right time yesa omo cost strike na wo share sa strike ya be PM ya effect ben so ben na de bre one a wo yare da ha se ya na one a fiansa emergency che say de omo ba mu dey say na din so boni abon because bu ho no ba na o say artist ni yale na mu edi na say etimi attend mu omo nya
obi man dey attend to omo they say the insurance boni aba pa dia won kira aba seriously just say enkoyie yo na wo hwe sa ne ye we ya anesefo no strike no wo hwe mbremu a ya mom kwan so mo nko strike na ka demonstration there ye permit na wa ye ba ya mom kwan so mo tu sa na mo na mo tu no Ghana ha emra eye adwuma. Okay, me for me I know mum there emra had emra there bibia nti me ho side in there me hu the reason why I was say at least go bibi ni emra so ne fa ne there because Nancy Graham to say labor commission koji injunction there to omo say omo there is no omo save omo letter bi a chese BBC nti to me there no there enye ni right way na say ka BBC esi yo wo hwemu a na embra ma omo kwan enso oma kira embra aye ne ompese omo ye na oman iguso eyesa na oman mufuo eguso tombra se oman na di ya bra bo na be kwan. Okay, the so bibiri na bra oman no eba na say the how na won kire eba oman so because bibie ni amra na di adwuma o nti artist ka bibi ni a o senka ntiase den eba Serbia bibia be course but anko ba bibi sa no this is the time so you le collection year nti bibi say esi ni there how can say pan e dey aba no anu ye hye ni abenya aba na mo hu efutu oben na wo de be ma nurse fo yi omo cost strike ene oman mu mpenifo yi me tumi na me kan say mo mpenifo ne den enwo no mo ne omo ntrase na mo ye den omo solve bibia ma ne ye den fi won tente because e dey chance so boni bebre na ye den aba obi wo kra na onyo bi ma ne ye den ateneto no inteno de mpelifo ne hwe no mo ne mo ye den settle bia ma so dwen de emra yo nti de asumdua na wo hwehwe yo me da wasepa na wo mra we nya amayen. Too much GH. We did that say Japan. A break and person TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. Me dey Isaac Odwampo. Obetun afem the great ampo. Mbrembrem. Won me nka mo ne hwe too much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Too much GH. We are boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Too much GH. We did that say Japan. A break and person TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you.